Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan sami nilhin ban kardom nang panjurek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang nili thar jit khamsa non birta thipi lang ponik sinang मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना आसनी स्कीम चेका लुसियम डॉक्टर तुराम रहा अरिदेंग पेन केरन बन हानजांग लांसु तुवर क्रॉक थम कच तकलंग रोनी हांग फास्ट फूड खुलत की मिकांग पुपन बोबुहान से खुलत मिकेचु हवाई चेपलांग देत नॉन मलम आरे के जंग कचिप मेडेट अजॉकपनसी चिनथोंग लपेट आमरी कॉन्सेंसी अंकांग प्रेगजा मदेम लंग तोवर के हिनुदुन Bogosan LAC konsensi angkang along mansabi sulu ko Charlie bomba tumpan cek lukron ajay mek mesen pen pachun pon non puthot birta ang ton pen lang ponik sinang asam angkang pi along sami sol su tumpan kang thur ponji lapani toklang ya Charlie na sabila pan si kang thur ponji lapen asam sarkar tumpen sami kirab dunji pu bordi ponsi मुखिया मंत्री नियुक्त मोइना स्कीम पेन समी सोल सो तुमफान हायर सेकेंडरी बीए पेन चेंगलॉक कांगतु एंग का चली बॉम्बा तुमफान समी एडमिशन अनाम पेन चेंगलॉक किताब हुई के नामजी अफान के चिराब दुंजी अफान पुसी लबांग सु स्कीम समी टेंग पनलो लापेन फ्री निफाइ चौकड़ी बांगे आसाम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा पेन सी लबांग सु स्कीम समी इंपु पनलो लबांग सो नि पाचे दोन दुन पेन सी दिफु एलएसी अंकांगा फरमान्स तमी लांकुंग हबे मेमोरियल ऑडिटोरियम होलोंग समी कार्बिंग तमास काउंसिल सीएम डॉक्टर तुराम रहा अरिदेंग पेन लोक चाली बम सोल सो तुम फांच सीएम डॉक्टर तुराम रंग हांग अरिदेंग पेंट तांका चेक लुकरन पन अजय मेक पामान पन लासु चेक लुकरन पन माइलंग समी आलिहा मान पेन कार्बिंग तमास काउंसिल सीएम डॉक्टर तुराम रंग हांग कार्बिंग डीसी सांगपी निरोला फांग चुपी एमसी जुनी तिबुंग एमसी सांगपी काचिरंग पीपी एमसी डॉक्टर मोंबे रंग पी पेन चेंगलॉक कप्रेक प्रेक मान पेंग दुना चितोंग दुनसी लबांग सो अजय मेक मेसेन पेन पचुन पन कलेजर भर्ती करार लगे लगे फार्स्ट इयर सेकेंड इयर 1000 कर माहत पाब बছৰত 10,000 टका पाब और हाई सेकेंडरी पास करा छालीबिलाकर कारण जितना डिग्री पढ़ब तेलोकर कारण 12,500 टका प्रत्येक बছৰৰ जो पाब एकाउंट कमाब तार पिছত जिला पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ब সেই लड़ा छालीबिलाकर कारण 2,500 टका प्रत्येक माहत दिया बছৰত 25,000 टका এনেধৰণৰ আঁচনি দুখীয়া দৰিদ্ৰ হেমা ৰেখা পৰিয়ালৰ ছোৱালীবিলাকৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমাৰ চৰকাৰে বহুতো শিক্ষা ক্ষেত্ৰ আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত বিনামূলীয়া আঁচনিবিলাকৰ প্ৰায় আছে আপোনালোকে জানে এডমিশ্যন ফ্ৰী ক্লাছ 9 ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ কাৰণে চাইকেল দিয়া ব্যৱস্থা কৰাইছে মেট্ৰিক পাছ কৰা ছাত্ৰীবিলাকৰ কাৰণে স্কুটি দিয়া হৈছে তাৰপিছত আকৌ কলেজত ভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে এডমিশ্যন ফ্ৰী হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত ডিগ্ৰী এডমিশ্যনৰ কাৰণে ফ্ৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ থাৰ্ড ইয়াৰলৈকে এটা ফ্ৰী পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট যেতিয়া এডমিশ্যন ল'ব তেতিয়াও এডমিশ্যন ফ্ৰী বুকছ কিতাপ বিনামূলীয়াৰ পৰা দিয়া হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ দিছোঁ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত কাৰ্বি আংলঙৰ লাহে লাহে আগুৱাই গৈ আছে এবাৰ কাৰ্বি আংলঙত মেট্ৰিকৰ পাৰ্চেণ্টেজ আপোনালোকে জানে 81.4% 6%লৈকে ইয়াত গৈ পাইছে লাহে লাহে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা ক্ষেত্ৰত কাৰ্বি আংলঙত এটা আগুৱাই নি গৈ আছে আপোনালোকে যে জানে যে মই সদায় কৈ থাকে যে এডুকেশ্যন কালচাৰ মানে শিক্ষা কৰ্ম সংস্কৃতি আমি পালন কৰিব বনৰ কালচাৰ পৰিৱৰ্তে আমি শিক্ষা জগত বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱা স্বাৰ্থত আজিকালি কাৰ্বি আংলঙৰ বন কালচাৰ নাইকিয়া হৈছে শিক্ষা কালচাৰ মানে এডুকেশ্যন কালচাৰ যিটো নেকি আমাৰ শিক্ষা আমাৰ সংস্কৃতি সেইটো আগুৱাই লৈ গৈ আছে তাৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ধন্যবাদ Ringlong tum sebi Karbi Tamas Council long Vrenga hoi fan cheton dingdera methang keng char jab je phat behab be parpen chenglok kapreka bodi pon lo potangte varsai ki dovekji lapen Karbi tum semi behab be parpen chenglok kaprek asai semi non owi kimi tum paprang den bomsi chingthur dun bom asan si thek pon long lo la son si doloi cruise semi behab be par ki claim aning ki hang piga jok pensi kedam tangar ni semi karwas ingpu pon lo lapen deta phipini prin phai throkani pen semi hanjang langsu di food lai Lahorijan Road Atowar Krokthom Katstock National Highway 36 Ari Long Pensami Kroni Hang Fast Food Kulalaki Mr. Ingpupon lo
la su khulat kang pu pon along sami man peng rap akon chun bang assistant general secretary longbi ingti chitong dun pensi alangli adideng pensi ingpu pon lo la so jai mek long pen sami bazar committee amai pu himari tokbi radasai klembang pu habi rongpi niru athletics akasa rajan rongpi radasai klembang pu rup singkro bogosun lem akon chun bang samson tibung anpar sai kaprek prek man peng na chitong dun si labang so khulat kang pu jai mek mesen pen pa chun pon kibi ke che so to makhai ki angtan pen nang dut si karbing long long bihabe para amen pen nang bui hublu bon sami karbi owe ki mi atman bang ki angtan ka chongdat ma chi chi hungrong lo la so jok pen karbi atum angtan ka chongdat dom sami pinan ki sung chitong pon nang lo la si non owe ki mi atum sami methang long ri long ka chare kom dun thek ji phan bang ki bihabe para sai ke klem ta isia var sai lo la pen non owe ki mi atum phan bihabe para na ke klem pa chi hung dun ji phan ki karbing long tamas council atum pen sami financial var sai bang ki rab dun ba ke nang so lo busi ning ji pon renti bogojan pra jipson rongpi Karbi Longri Abirta Chukila PlayStations adung headlong kedu missions toward kroktom ka chitok along patowe ajo por phai hinia por malom babu khan se akhulat hum thom mi kichu hogwai cheplang dat I'm putting not that I'm putting puri dang dende. labang so mi kichu pon along pen sami dowai ke chora khulat meti si ke chelang akhulat along pen sami si ke chelang ahormu hotar pen chenglok dowai sami angton pen mi chu pon si hogwai cheplang edlo lapen ihum akhulat lom ke pi ri ke jor lapen ki pi ri ke roi para sai stabi klem pon bom lo pen non puja ke te bok hello pu pen a jok pen si aki mi pe ri ador sus te ke wan pen ang ge dolo bon sami labang so khulat long mi ke chu pon hut pen si labang so khulat long mi ke chu pon hut pen sami angton a pi ri pen chenglok pi ri ke roi a misinan sami angton pen mi chu pon thailo lapela bang so dung thu head bang ke bait ka salam mate bait ka salok mate bait repairing akhulat labang so khulat long ki bipon asona mung lapera bait scooty pen chenglok lapera dung head long ki bipon ihuma trucks sami mege cho ponsi howai cheplang net lo hom thom khulat hem mege cho hing tangrak pu boy fit sami munitum areng husu dun bang avelang bon sami hom thoma khulat long pen ki pangrum pet pen tangkalak thom kebra phosu se an ke akheta kin na hok dun lo pusi chithan pon rinti do khulat mege cho bama hut pen sabi khulat hem phutum hem ke chadam et la pen ki khulat hem phutum hem ke chhe loving a jok pen si khulat hem phutum mege chu husle thenglong le dalo la pen kupi ko son pen lo ne la bangso hom thoma khulat mege chu pondat ke non ma ke patini pon dek thelang pochi chithan pon renti non malam ari ke jangka chimini mepin a jok pansi nizang karbing long amri lepen chinthong MSc content chike parlopon angkang prexam ahawara long tower ken hok marek hino dunet panai PWD road divisions ke parlopon sowa tower hino dak a jok pensi labang so tower labang ki amri lepen chinthong langpher panai rongjang phong birsingki ulukunchi sowai lapen ki lang erdang pen nilini an ke cheleng thora towar lo labang so towar pen si ratum ke anibang sami beha bepar asai choklem ibom lo bon sabin non bang ke towar kheno daga jok pen si ratum penan ke sung chitong panang lo Karbi Long Tamas Council ke parlopon PWD asai kamalong pen sami Karbi Long kang pia to work salam kas kasalok pen ke pa mesensi of han pusi government atum pen ke aning kan wang sami Karbi Long Tamas Council PWD asai kamalong sami kuti tangka nang pale bom lo bon sami lapona tangka nang leader pu boy face sami Karbi Long pinyanda mesena to work kabi ratum kisung ani wang si chichakpon nanglang lasilhana tangka ke konasi ke warlap lo si ratum pe ke chithanpon renti do amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta asamang kang pi long sol suatum loka charli boma tum phan ansu si pang tang pon thuji la pan aprang he pon thuji phan pusi pre ni phai trokani sami asamang kang pi along mukhi mantri nijut moina scheme pen check lukiron pom achai meketeng pon bom ason thak thak si Karbing Long arluang kang prexam LSC dimalong pen sami check lukiron ajai mek pa du pon bom lo lapuson thak thak si bogojan LSC consensi kang aparman sami Eastern Karbi Long College lapen Bogojan High Secondary School long Vivekananda High Secondary School lapen ki Eastern Karbi Long College along Kachali bom solo suatum phant me check lukron pon ajai mek pedu pon
Asamang kang pi long sol sutum toklang ka Charlie Jiapan. Achik lo jonbang financial assistant longpon po lasi sol sutum toklang ka Charlie Jiapan anjusi boripon thunang po pusi. Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numor Mumin Pen Ning Jepon. Labang so cek kiron pora mailong pen sami aluhaman pen. Assam Deputy Speaker Dr. Numor Mumin, Additional Director Commissioner Debayuti Bora, Bogosan Education Block Chairman, Star Dilibi, Eastern Karbi Longri College Principal Anil Chandra Das, Pen Chenglok, Kaprek Luthan bang atum datong dun pen si labang so jaimek mesen pen pachun pon. Bogosan pen Rajiv Sondrong pi Karbi Longri Abirta. Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom.